na nanom ye wo oti mantam ne mo de afutuo ma akwamo bia se eye na ye botrimo posi ye si dan bia ye nhwe se nimdefo na ye ne won bedi nsa woso se be ya wo dan sie no ne kukrumu ne bebi ebeduro se dan ya nipa tenemu a eye yie ne nkofo ha obi ama Adom Kasee etwaso Foster Osai Akono ya ono ene dwemtene ya woda Ghana Institute of Architects ano eden sentwerefo kasa no wachire se yarawusem ye paase otimantem besi nne enyade omo ewo architect ba akokora ewo ho enunti wonne ne mpanimfo ene nadwumayefo ebeka bom no ne assembly bedwa hodo ewo mantem no maka wontom afoma no se ne be ya ometumi atoto nneoma ye firi se adan ahodo a wasi ne mantem ho nyina no enyade omo eye ho ntoto ye kura ade tudwa se mantem ahodo ya wo mate ne foforo no emomodin ase ode nneoma ebegu akwan mu se ne be ya wonu ma wosi adan no ebe famra kwan so ne nhihye paso no ondan etumi atena ho ache edi ama won ye ba oti region ha no architect bia ini assembly meanwhile assembly no e receive drawings oti for ACC adan nti question is say if for na ye drawings they believe say non architects and air drawings no it says omo inni laws emra efa buildings so no omo ndi so na enons be it may affect yen health and well-being enye one factor na ema dan ma multiple factor through the permitting process and if BBFN development control so ombehwe se nya wa approve no no na omusi ewo assassin so otimantem so afo Joshua Makubu enso to assembly bedwa hodo ewo nyina nim se na omo be kan ye no ma just say betimi solve problem na ehia nananom ahemfo ehia presiding members assembly members and ehia engineers so say nyina ehia anokro na say nana odi assassin ye wodi aban ntimi ndi assassin emfre wo but odi assassin e mo bi ana so odi be ye dwuma de bia ko ho assembly for no na komo be kire wo the way a obetimi asi edan no ana say obetimi aton assassin na person e be ya and create problem